Evo nas, izabrali smo polufinale. Mi najavljujemo Čarnival, Maškarani, Marasandi. To je naš novi trend kega ćemo uspostaviti i finale mu je 19.1. va Eksport drve. Dragi ljudi, pridite vidjeti izbor za najlepšu krajicu karnevala. Još jedanput ponavljam, Čarnival, Maškarani, Marasandi, tako se zove ovo letnji karneval turneja. Izbor, moramo zibrati najbolju, onu kad će poći okole i patice. Ko su ove dve lepe divojke se patile s ovo vreme. Sandi, ti ćeš uživat koji sakti? Naravno, Vavek jedva čeka novu krajicu, ali stari čovjek biti u srcu tako i s nama da nas da nove krajice nauče kako to treba delati. Tako ja, Vavek stare držima tako ina, čeka nove. Ljudi moji, živio pus, pridite na 19. va Eksport drvo, Čarnival, Maškarani, Marasandi. Živio pus!